Ingoma emnandi kaNasty C hamba no French Montana bethi allow umsakazo kuhamba phambili Khoze FM sikhumbula ke uMandla uNjinji umfoko amagwaza sinayeke la ulinda uMr Magic usibiya osebenza isikhathi eside ke na uMandla umfoko amagwaza kanjalo ke la no Zandile Tembe obengumphathi ke wethu la emsakazweni kanjalo ke la no Sima umntakambatha osebenze naye ke eside isikhathi futhi ke uNjinji Sima ngaya kwethu ufike nawe ethimini lesekuseni Gaddafi uGaddafi so yeah ufike ethimini lesekuseni ufikela kena uMandla for amagwaza neproducer uhlelo lesekuseni yeah abheka awalela bazi ukuthi ikhayo sela yeah yabona uShilo Matembe makesho umphathi wathi ene balinyusile igiya yeah balinyusa igiya ngafika mina ngangidoje kwesinye stage ngale yabo lesi samagagasi ngelunch kanti ngizo interview akala hayibo kanti uba follow umatch wathi wabona umunye umama ongenayo angimblame ngangifaka iwiki phela ngasesikhathi but ke Matembe wayo sengiqasha yena sengisenza ngahlala nomagwaza so mangifika ngabona lo mfana lo okhuluma ibass bese kuba uMagic oyistar sala ishowini manje ngifitha in kanjani la yabo so njengoba yasho uMatembe ukuthi sibuye sihlebe yabo simhleba kakhulu uMagic kakhulu siyamazi uMediniwe siyamazi uMejabulile yeah nikhuluma nodwa ningale eProduction Studio yeah siphinde sihlebe nayo uMatembe umphathi wente angisindanga abantu sisho ukuthi yazi uMatembe lento masingayi approach kanje uzosifaka enkingeni okungcono mhlambe wena Njinji ungamfonela wayile uMagic azoyenza lento emoyeni so distraction yabo sikwazi kwezinto sikwazi ukuphuma eqaleni kodwa bakumnandi ukusenza noNjinji ngoba ngoma pranks nabo kipizana nako konke ama skits besiwenza it was nice usebenze noNjinji uNjinji understand ukuthi mina I'm a child at heart ngiyakuthanda ukudlala mina kakhulu emsebenzini inkinga uMagic uyafuna ukuba serious kanti mina vele ngithanda ukudlala so it always worked kahle within the team uNjinji wanenhliziyo enhle and ukusebenza kwethu naye kwamenza naye yabona ukuthi kubalekile ukuthi ingane ngaphakathi kuwe uhlala uphinde uyikhiphe udlala ungathathi into serious nasonke isikhathi yeah but ke hayo Njinji ke bakabathanda amantombazana yabona ngathi vele ngathi lento leyomphathi ngathi into yasokhozini ngathi into yasokhozini yabo into yasokhozini manje sima sasithwalo samantombazana sasangeni yini yasokhozini manje sima ile yamantombazana ngibabuka nje inkosi yanenza ngithi yazi mina ngiye kuZandile noSima ngithi menzani aba bathi ngithandaze yabona into sasizibone ewindini mphathi abantu sebemise ewindini ngisho kunje ngithi wale link le ayishoyo ibhuti omdala ukhona umuntu osamhlokozayo ngiyazi language maseyishintsha kanti same thing nakuNjinji but ube nenhliziyo enhle uNjinji eyithanda ingane zakhe yabo kakhulu eyithanda ingane zakhe so and siyabonga ukuthi uNkulunkulu kwazile ukuthi uNkulunkulu usibolekile uNjinji saba ne-experience emnandi ngoNjinji yabona uNjinji ekhaya kubo mhlambe bazilinye iphathi thina sazi konke unkosikazi wakhe mhlambe nabo abodade bakoNjinji bazi uMandla Magwaza thina siyamazi uMandla Magwaza Njinji wabantu uNjinji wabo hayi nami ngangisho ukuthi cha uNjinji wabo impela uNjinji wabo ayo wami mina ngiseceleni ngibabonga ngithi mina ngithi nona ngitshathe ekhaya hayibo nanga uNjinji ngithi hawu uyazi ngiphethe iBhayibheli lalithi ngithi maye lokho ngisumba ngithi ngikhuzi ngithi nenzani khona hey wenjini la ukhona bafo nganikhuza noTjatha yani yeah madod babonisayo bakulandela kanjani emsakazweni la siyabatshela abalaleli mhlasa sathi umhlala phansi ukuthi osibe abasiyala kanjani masifika la emsakazweni ukuthi igama lomsakazo yeah balekile uhloniphe igama lomsakazo ulmele igama lomsakazo ulmele yeah so ixoxa leyo mhlasa suka la ukuthi babethini osibe ababethi silimele igama lomsakazo limelo kanjani